Awala gara watu kuka makatolo wako hodika tu makatolo watu kote tuzi taula suba kwa bona mutu di mulimu wa hae makatolo kata tila muli diskuti mutu sale fifi batu mwa pesa ga khanya kale bwa bana besu kale bwa ha hulu tsegake hula o bat bante ba subscribe kale bwa kale bwa bana besu mina ha kale bwa ki ena taba he bua ka ba lotsi the losest people modimo a tsona lo fatshe bana besu ba ka tsile moreneng modimo a tsona lo fatshe topic ya rona ya today le badimo ba tsona lo fatshe topic ya rona ya today bana besu ba ratile moreneng re batla go bua ka balotsi bana besu ha se balotsi ke moya balotsi ke moya ha se taba ya ntwe lona le di rutwe ka po le bona e re ke keneta be ke ska nna ka ipota jalo ka papa e sina se shabo mofukeng balotsi ke bo manga ke batho di etsa be politiki taba ya balotsi ina le politiki nyana ya politiki vele jwana balotsi ke bo mang bana besu balotsi ba tolagala o kae bona le poleke ba reng ke ba Rotseland ke mane Zambia ilana ya lwanelwa le yona gore ba ke le tsa be Zambia but ba Rotseland is a country on itself ke country but e wetse under pain so jwana mofukeng rona ne rabe ye meng ke kopana jwang le balotsi if gore balotsi ke tribe ka bo yona nnete gore rona Basotho re na le seabo se segolo ka gare go balotsi ka gare moya wa balotsi that is why o tlo fumana gore gona wa re tshwara nako e kgolo lenyana a ke batho ipolotika le yona ke taba ya dintwa tsa pele yane but re ba nne le morena ya kgonong go apa morabe ona wa sefate wa batho bana ba Ghana ba reng ke kololo until ba kopana ba etsa morabe ona o thweng ke balotsi so bana ba bang mefuta ya manzulu le ba eng a kopana jwang le balotsi le sedimo sa balotsi itse ka mokana go tsa dintwa bana beso ya ba phahlalla go ya le naga mo ba fitang teng ba sia bana ba etsa bana motlholo mo mozulu o Moswati o Mxhosa but ha o ka shebella morao ke ntwe wa ditse one nation ntate molo kae o la kopana le nkgono wa molotsi nkgono wa kopana le ntate molo wa molotsi go fikela ntwe ena re tshwaro batho bana ne ba phela le rona re phela le bona jwale moya wona o re tshwara ka tsela e jwalo mofukeng moya wona ha o so re tshwere wa balotsi re o bona jwang moya wona ra ke moya o hlekefetsang batho le maikutlo a batho ke moya o tlang ka tsela ya bohale batho la tseba hore re na le a blood river mo batho ba bang ba ile ba shwella teng ene ka setso motho ha ka hlokahala ba sala tui ha ona moya wa hae o ka phomola o tlamehile o kene batho ba bang ka tsela ya ho ba moya o mobe jwale ba ba balotsi ba hlokahalletse re na le balotsi ba babedi re na le molotsi wa thaba re na le molotsi wa metsi so ba ba hlokahalletse ditlhare ba ba bolaela metsing so ha ile jwalo bana beso ga re tsere tsamaya ditulo tse ka re tseno re fika re connecta le sedimo seno re fika re connecta le sedimo seno le batho bane yena ha re connectile le bona ba kena go rona ha se batho ba bangata ba na le mofuta ono wa neo yeno ha e thasi ha o ithwasetswe ha o ithwasitswe ke ngaka ka boke ke mo profeta but o ithwasitswa ke motho ya na le matla le mpho ya moya ono wa balotsi ha e ngakeng e senang yona so ha e se ile ke mofukeng re bona jwang ya hlekefetsa ya senya manyalo e senya mesebetsi ya kudisa e tla o tshwarisa ditsebe ene o tla bona o bana le ditoro tsa bo metsi ditoro tsa thaba jwalo ka ha bona le batho ba dumetseng metsi haholo ba na le modimo ya bona na phela ka tlase metsi ba re ke mawi bana beso eo e le go na le di-powers tsa go controla metsi so if o tlo nka sedimo seno tlamehile o thole batho ba tshwanang le bo Mofokeng ba tlo kgonang go guida ka sedimo seno modimo o na phelang ka tlase metsi a na le matla o controla everything ka tlase metsi so bana bese balwetsi ba eme ka tsela e jwalo ha o so kene ka hare go bona wa ba photulwa ha o ka twa ba photulwa go na le dithoto tsa teng go na le dithoto tsa teng tse o tlamehang go dija tsa meriana e ka e dutseng metsing ha e dutse metsing jwalo go na le meriana o bitswang ka elosis o mitswe o photulwe why ba tlameha go photulwa because ke sedimo se seng hantle se se sa tlo o etsisa diphoso ha o so kene tshebeletsong ya teng ene ba kgone ho dula ke badimo ba kgonang go tsamaya ba khutle ba tsamaye ba khutle
ha ba le teng but how ka le that too much relationship le bona o khona hore o ka etsa dintho tsa hao ba dule ba le teng ba dule ba le close le wena ba dimo bana so ne no tlo kwa ya motho a ka tlolang ka ba lo etsa ga bonkgono a bayo ba sa ile kae hona jwale ba lo etsa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so ke se di buse jwale but it's a high level ha o lo se sebetsa ka o bona ka o hlafuma ka hlo it's a high level ya go bona go sebetsa ka molotsi so bana beso batho ba go ba teng ba ya pila mara ha ba bangata batho ba etsa ntweng ke tla tswela pele hape ka video enana nne ke e ka yona Nene Buildings Residencia 068 230 4374 ke teng Instagram ke teng YouTube ke teng Twitter nako tsohle le Facebook ke teng le WhatsApp ke teng ho batho ba ntse ba batla thuso bana be ke motho wa busy ha ke lo araba ka nako eo wena o hloka go araba ka yona mara ke tlo araba o se wa tsenya le WhatsApp ya ka e busy haholo ka le wa bana le